FARDC na Wazalendo bahise ko birukanka baramanuka bajya kwinjira mu bwato muri za Tanganyika bari kugenda bahunga. Ubu ngubu Makobora irimo AFC M23, Makobora Wazalendo bavuyemo, Makobora FARDC bavuyemo, Makobora FDLR bakubiswe, Makobora abarundi bakubiswe, ya ramforo y'abatanzania sinzi uko byarangiye. Igitangaje mu gukubitwa gutyo kwa FARDC, Wazalendo na FDLR hafatiwe aba mercenaires bari hagati y'umunani n'9 babanye Colombia muri Amerika y'Amajyepfo. Bafashwe mateko biravuga ko bafashwe na AFC M23. Namwe rero ni munyumvire, nta n'amasaha 48 ashize igisirikare cya Kongo kidoze kivuga ngo cyabafashe, ngo cyagize gute, ngo byagenze guri cyangwa ibintu ni neza. Makobora yose barayifite, ya mbere n'iya kabiri, ngo ibintu n'umunyenga. Ariko none abo turi kuvuga nafitwe na AFC M23. Hakaba hari n'umugabo ndetse watanze ubuhamya agaragaza uburyo umugore we n'abana babiri bishwe n'ibyo bisasu byavaga mu Burundi. Ibi bikaba byahise ko binyomoza, nabonye igikuba cyahise gicika muri aka karere mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Byahise binyomoza ikinyoma cyari cyarakozwe na leta y'u Burundi ivuga ko leta y'u Burundi ngo yagabweho ibitero n'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biciye muri Patrick Muyaya bakavuga ko ngo u Rwanda u Rwanda rwagabye ibitero muri Kamanyora n'ahandi bikica abaturage benshi muri Kongo bari gufata umujyi wa Uvira, ngo ibyo bitero bikaba byaraturukaga ku butaka bw'u Rwanda mu gace kitwa Bugarama. Niko Kongo yavugaga. Mu magambo make, Kongo n'u Burundi bahuriye ku kinyoma cyavugaga ngo ibitero byabaga hariya muri Kamanyora n'ibyabaye mu Burundi ngo byose byaturutse ku butaka bw'u Rwanda. Ariko banyomojwe n'ibi bitangazamakuru byagiye bikora inkuru icukumbuye, byigerera muri Kamanyora, biganira n'abaturage, babagera ahantu hatandukanye, babereka inzu zashenywe, babereka ibisigazwa by'ibyo bisasu byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Ahubwo mu gihugu cy'u Burundi gituma Burundi bwatatse n'iki cyabaye. Ibisasu byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi muri Cibitoki bikagwa muri Kamanyora bikica aba baturage. Murabizi hari n'umunara w'itumanaho wari uri ku musozi wa Ngomo. Uwo munara w'itumanaho nawo wararashwe uraswa n'imbunda yari iri mu Cibitoki mu gihugu cy'u Burundi. None ahubwo ikintu cyabaye gituma mwabonye Burundi bugenda bwirizariza, ikintu cyabayeho nuko iyo mbunda yari iri kurasa muri Kamanyora no ku musozi wa Ngomo iri mu Martin Fayulu. Murabizi avuga ko ari we Perezida Eli muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Martin Fayulu rero ubu ngubu yagejeje ijambo ku baturage bose ba Kongo. Nimureke mwiyumvire bimwe mu bintu Martin Fayulu yavuze. Martin Fayulu yagize ati: "Notre souveraineté est désormais menacée par des décisions prises sans le peuple." Ati ubusugire bwabo n'ubwigenge bwabo bati bwagizweho ingaruka zikomeye cyane n'ibyemezo byagiye bifatwa bitagizwemo uruhare n'abaturage. Les accords signés le 4 décembre dernier à Washington engageaient l'avenir de la République démocratique du Congo sans débat national, sans transparence et sans consentement populaire. Aravuga ati amasezerano y'amahoro yasinywe ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika areba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hatabayeho ibiganiro mu gihugu, nta bitanyuze mu mucyo kandi bitagizwemo uruhare n'abaturage. Ces accords sont opaques. Ati ari amasezerano n'amasezerano yo mu mwijima. Martin Fayulu atangaza ko ari amasezerano Kinshasa yasinyiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari amasezerano y'umwijima. Misi wo mu 1985 wa Zaire yitwaga Murekatete. Akaba yari umukobwa ukomoka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wo mu bwoko bw'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abatutsi. Iyi nkuru yakomeje gusakara ahantu hatandukanye. En 1985, le titre de Miss Zaire revenait à une jeune femme prénommée Murekatete, son nom d'origine rwandaise. Rappelle une réalité souvent passée sous silence. La langue kinyarwanda est belle et bien parlée au Congo, malgré les dénégations officielles d'autrefois. Dans le contexte actuel où les tensions identitaires et la stigmatisation ethnique gagnent du terrain, on peut se demander quelle place trouverait aujourd'hui une figure comme Murekatete dans la société congolaise.
hano barakubwira ko mu 1985 wabaye Miss wa Zaire ari umukobwa witwa Murekatete. Ati iri zina rya Murekatete rikaba rifite inkomoko mu Rwanda. Ibi rero bikaba ari ibintu bikwiye mu by'ukuri kugaragaza ko ntaba abantu badakwiye guceceka ku ivangura rikorerwa abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri kiriya gihugu. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Wihangayika, habonetse muganga gakondo ukoresha imiti iva mu bimera. Muganga gufasha mu ndwara zikurikira: waba warabaswe n'ingaruka zo kwikinisha, niba kandi mu mabanga y'abashakanye bitagenda neza, ngwino tugufashe kubivuza indwara zikurikira harimo umwijima, impyiko, amibe, igifu, umutwe, prostate, imitsi ndetse no kubyimba. Namwe turabafasha. Akarusho kandi kubivuza indwara zirimo nk'amarozi, abatugezeho baratwirahira. Mahanga namwe nihangayika kuko imiti yacu ibageraho byoroshye. Dukorana na DHL tukabagezaho imiti mu gihe gito. Bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero uri kubona kuri screen yawe. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe nshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV. Tugeze mu mwanya mwiza, umwanya w'ikiganiro twabateguriye. Ntabwo turi bubatindire kutangira ikiganiro cyacu, gusa reka mbanze mwese mbifurize kugira umwaka mwiza wa 2026. Iki ni ikiganiro cya nyuma cyo muri uyu mwaka wa 2025. Ikindi kiganiro mu by'ukuri turongera kukibagezaho twamaze kwinjira mu mwaka wa 2026. Iri ni ishimwe rikomeye rero ku Mana no kuri mwebwe mwese twabanye mu biganiro bigiye bitandukanye muri uyu mwaka wa 2025. Tuzabane no mu mwaka wa 2026. Muzagire rero umwaka mushya muhire kandi ntuzabarye. Iki rero nicyo nababwira, mukomeze mugire ibihe byiza. Ahasigaye twese tuzagire umwaka mushya muhire wa 2026. Twinjiye mu kiganiro cyacu rero. Ubu ngubu muri iki kiganiro cyacu nabateguriye inkuru nyinshi, dore ko hari amakuru menshi agiye atandukanye. Ngira ngo murabizi ibintu byagiye bitangazwa na Repubulika y'u Burundi mu kanama k'umuryango w'abibumbye UN Security Council, ndetse no muri European Union Parliament igihugu cy'u Burundi cyagendaga gishinja u Rwanda ko rwakigabyeho ibitero n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Burundi bugenda busakuza cyane, bunashyira ingabo nyinshi ngo ku mupaka, ngo bunavuga yuko ngo bwiteguye kuba bwagaba ibitero ku Rwanda mu gihe cyose ngo u Rwanda rwaba rukomeje kwendereza ngo igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero hamaze gushyirwa hanze inkuru itomoye neza ivuga ibyabaye nuko ibintu byose byagenze. Bantu banje igitunguranye, u Burundi bwarize kuri ngo bwatewe. U Burundi bwamaze gushinjwa kugaba ibitero muri Kamanyora, ndetse bigahitana abantu benshi, abandi benshi cyane bagakomereka. Bikaba ari ibisasu by'amarokete byari biri guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ariko murabizi uburyo u Burundi butigeze buvuga ko bwarashe, ahubwo bo bwagiye burira buvuga ngo bwarashwe. Ariko muraza kwiyumvira, mu by'ukuri hari abaturage batanze ubuhamya bavuga uburyo ibisasu byabarashe byaturukaga mu Burundi, kugeza no ko hari umugabo wavuze ngo ibisasu byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi byamwiciye umugore n'abana, ubu ngo bakabasigaye ari wenyine. Byavuzweho ibintu byinshi cyane, bitangazwaho ibintu byinshi cyane, kugeza ubwo na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Jean Patrick Olivier Nduhungirehe nawe yagize ibyo atangaza. Turi buze kubigarukaho mu kanya gatoya cyane kari imbere. Ikindi kandi ndibuze kubabwira nuko mu mujyi wa Goma ku itariki 2, no kuvuga ku munsi w'ejo hazaza ku itariki 2, hateguwe imyigaragambyo ikomeye cyane. Ni imyigaragambyo yateguwe nabo ku ruhande rwa Tshisekedi cyangwa se Congo Kinshasa, ikazaba ari imyigaragambyo yamagana AFC M23 mu mujyi wa Goma no mu bindi bice bafashe. Reka nanone kandi mbabwire ko mu mazi minsi mwumva mu makuru ngenda mbagezaho mbabwira umutwe witwa Mubondo ukorera mu murwa mukuru wa Congo Kinshasa Kinshasa. Uyu mutwe rero witwaje intwaro, umwe mu basirikare bakuru ku ruhande rwa Kinshasa ku munsi w'ejo yari yatangaje ko hari abantu bari hafi
cyane ya Perezida Tshisekedi bakomeje kuba bawushyigikiye ndetse ari nabo banakorana nawo. Nk'uko rero bakomeje kugenda babivuga, amakuru yizewe yamaze gutangazwa yakomeje no gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byamaze gutangazwa ko witwa Jean Pierre Bemba Gombo ni minisitiri w'ubwikorezi ubu ngubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba byatangajwe ko ari umwe mu bari inyuma y'uwo mutwe, igikuba kikaba cyacitse. Ikindi kandi turi buze kubabwira muri aya makuru yacu turi buze kugaruka ku ntambara yabereye muri Makobora. Kugeza kuri uyu munota rero ku bijyanye n'intambara yabereye muri Makobora, intambara yabereye muri Makobora kuri ubu ngubu rero reka mbabwire ko abantu muri FARDC Wazalendo n'abarundi, nk'uko nanabivuze mu kiganiro narakoze ku munsi w'ejo bundi hashize, nari nababwiye ko amakuru yandi muzongera kumva muri Makobora ari amakuru ababwira ko ingabo za leta ya Kinshasa na Wazalendo bikuye muri Makobora mu kumva birukanse. Niko byagenze. Ingabo za FARDC na AFC, ingabo za FARDC Wazalendo na FDLR bamaze kwikura muri Makobora, bamaze kwiruka nyuma yo kuraswa ku buryo bukomeye cyane. Ikindi kandi aho ngaho muri Makobora hafatiwe abamerceneri bo muri Amerika y'Amajyepfo b'Abanyakolombia bagera ku 8-9 gutyo, bakaba rero bamaze gufatwa na AFCM 23. Rero kugeza kuri ubu ngubu abamerceneri bikaba biri kuvuga ko bamaze gutabwa muri yombi. Ikindi kandi ntari buze kubura kubabwira, ngira ngo mwamaze kwiyumvira neza ibyabaye kuri General Major Sylvain Ekenge, yari umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yakomeje kugenda avuga ku batutsi n'abatutsikazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse anabwira abanyekongo ko kurongora umututsi ari ibintu byasakira irego cyane. Abandi bagiye bashinja Joseph Kabila Kabange ko ari we muntu watumye ngo abanyarwanda ngo cyangwa se abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakisanga mu nzego no mu gisirikare n'ahandi, ndetse byatumye Joseph Kabila Kabange abyangirwa cyane nawe ahubwo bamwambura ubwenegihugu bwa Kongo bamwita umunyarwanda. Nshuti bavandimwe, ninde wabaye Miss wa Zaire mu 1985? Miss wa Zaire icyo gihe yari ikirwa Zaire mu 1985 yitwaga Murekatete. Akaba rero ari umukongomani wo mu bwoko bw'abatutsi wakomokaga hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikitwa Zaire. Uyu Murekatete rero muraza kumubona muri kino kiganiro n'amashusho ye muraza kuyabona, arimo rwose n'ijwi ryiwe ririmo. Niwe wabaye Miss wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikiri Zaire mu 1985, hashize imyaka 40. Nimba mu myaka 40 ishize wabaga Miss muri Kongo yari umukongomani uvuga ururimi rw'ikinyarwanda wo mu bwoko bw'abatutsi, abashinja Joseph Kabila Kabange ngo ko ari we watumye ngo abanyarwanda wabashyize hariya gakora mixage na brassage na integration n'ibindi, namwe nimwiyumvire. Abavuga ko ngo abatutsi muri Kongo ari byeje muri 1994, namwe nimwiyumvire. Ariko ibi byose barababeshya. Aba bantu guhera muri za 60 babisenga Imana nabo muri ryari n'abandi abanyarwanda. U Rwanda rukiri Rwanda Urundi, bikirwa Rwanda Urundi, iriya nayo ari Kongo Belge. Abanyarwanda n'abarundi baratwarwaga hariya muri za Katanga bajya mu mirimo. Icyo gihe cyose muri iyo myaka indege zarasombaga zikabatwara. Kubizana rero ukabigira ibyejo bundi ni ibijyanye na FDLR, ni ibyo mu 1994 ibijyanye na FDLR. Ariko abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo, nta muntu ushobora kubatandukanya na Kongo ngo bishoboke. Bare abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, nta muntu ushobora kubura kubita abakongomani ngo bimuhire. Muri za 85 nibo babaga ba Miss. None subwo ibyo ni ibiki? Nzakora ubushakashatsi neza, bivugwa yuko muri 60 mu ba ministri muri Kongo harimo umunyarwanda cyangwa se ufite inkomoko mu Rwanda, cyangwa se umukongomani ufite uvuga ikinyarwanda. Bivuze ngo barahahoze.
gushaka kubarwanya none ni ibintu bitashoboka habe namba. Muri rusange rero ni ibyo tugiye kuganira muri kino kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Bahaye ikaze muri kino kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Iki kiganiro cyacu ku buryo burambuye turagihera kuri Martin Fayulu. Martin Fayulu murabizi avuga ko ari we perezida eli muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Martin Fayulu rero ibungubu yagejeje ijambo ku baturage bose ba Kongo. Nimureke mwiyumvire bimwe mu bintu Martin Fayulu yavuze. Martin Fayulu yagize ati: "Notre souveraineté est désormais menacée par des décisions prises sans le peuple." Ati ubusugire bwabo n'ubwigenge bwabo bati bwagizweho ingaruka zikomeye cyane n'ibyemezo byagiye bifatwa bitagizwemo uruhare n'abaturage. Les accords signés le 4 décembre dernier à Washington engageaient l'avenir de la République démocratique du Congo sans débat national, sans transparence et sans consentement populaire. Aravuga ati amasezerano y'amahoro yasinywe ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika areba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hatabayeho ibiganiro mu gihugu nta bitanyuze mu mucyo kandi bitagizwe mu ruhare n'abaturage. Ces accords sont opaques. Ati ari amasezerano n'amasezerano yo mu mwijima. Martin Fayulu atangaza ko ari amasezerano Kinshasa yasinyiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari amasezerano y'umwijima. Le peuple ne sait pas, abaturage batayazi. Le peuple n'a pas décidé, abaturage batanzuye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi byose ni ibintu bivugwa nande na Martin Fayulu n'ibindi. Namwe mwibaze mu gihe Tshisekedi we yavuye yo bakamusasira ibitenge na za tapi rouge bamubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, Martin Fayulu we ari kuvuga ko ari amasezerano y'umwijima, ari amasezerano adasobanutse, ari amasezerano abaturage batazi, ari amasezerano abaturage batagizemo uruhare. Arangije aravuga ngo le Congo n'est pas une propriété privée. Ati Congo ntabwo ari umutungo umuntu yigengaho. Le peuple congolais a le droit de savoir. Abaturage b'Abanyekongo bafite uburenganzira bwo kumenya, il a le droit de décider, kandi bafite uburenganzira bwo gufata umwanzuro. Ndetse hari nawe yatangiye avuga ngo hier jeune avec mes amis je me suis battu pour la fin de la dictature et pour l'instauration de la démocratie. Yagaragazaga urubyiruko nyine ndetse n'inshuti ze ko ubushize yatangije urugamba rwo kurwanya igitugu nyine no gushaka kugarura demokarasi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aravuga tuhereye mu 1992 nous avons marché pour exiger la réouverture de la conférence nationale souveraine. Atuhereye mu 1992 twakoze urugendo rw'amahoro rugamije ko hafungurwa ibiganiro bihuriweho mu gihugu. Aujourd'hui toi jeune congolais, atuye umunsi wowe rubyiruko rwa Kongo, ne laisse personne hypothèque ton avenir. Ati ntuzagire ugira umuntu numwe utuma ejo hazaza hawe ahagira ingwate. Lève toi, haguruka, engage toi, iyemeze. Ibyo byose nibyo Martin Fayulu yabwiye urubyiruko. Martin Fayulu rero yagaragazaga ko ibyabaye muri aya masezerano mu ijambo yagejeje ku bakongomani nta kintu kirimo rwose, ari ibintu by'icyuka bigiye biraho ngaho bidafite n'icyo bizageza ku bantu. Uwo ni Martin Fayulu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Jean-Patrick Olivier Nduhungirehe. Jean-Patrick Olivier Nduhungirehe yagize ati ni igitekerezo yatanze kuri bwa bwicanyi u Burundi bwakoze muri Kamanyora bukagenda buvuga ko ahubwo ngo bwarashwe n'u Rwanda. Nkuko nabibabwiye hano haranditse hati from December 2nd to 4th 2025 as President Evariste Ndayishimiye was flying to the United States to Washington Accords for Peace and Prosperity.
hagati y'itariki 2 n'itariki 4 z'ukwezi kwa 12 2025 ubwo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kuba umugabo wishyirwa umukono ku masezerano y'amahoro hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cy'u Burundi hagati ya tariki 2 n'itariki 4 igisirikare cy'u Burundi cyarashe inshuro 150 muri Kamanyora. Inshuro 150 muri Kamanyora. Igisirikare cy'u Burundi cyarashe inshuro 150 muri Kamanyora. Muri Kamanyora ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bisasu bikaba byaravaga ku butaka bw'u Burundi. Ibyo bisasu bikaba byarishe abaturage bagera ku 8 harimo n'umugore n'abana be 2 ndetse bikomeretsa abagera kuri 55 b'abasivili. Ibi byose rero bikaba byamaze kugaragazwa n'igitangazamakuru cyitwa Conspiracy Tracker Great Lakes, akaba aricyo cyatangaje ibi bintu, ndetse bikaba ubwo buhamya bwatanzwe n'abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kamanyora, bagaragaza inzu zabo zashenywe n'ibisasu byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi ku butaka bw'u Burundi bigera ku bisasu 150 muri zo nshuro 150. Hakaba hari n'umugabo ndetse watanze ubuhamya agaragaza uburyo umugore we n'abana 2 bishwe n'ibyo bisasu byavaga mu Burundi. Ibi bikaba byahise ko binyomoza, nabonye igikuba cyahise gicika muri aka karere mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Byahise binyomoza ikinyoma cyari cyarakozwe na leta y'u Burundi ivuga ko leta y'u Burundi ngo yagabweho ibitero n'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biciye muri Patrick Muyaya bakavuga ko ngo u Rwanda bivuye u Rwanda rwagabye ibitero muri Kamanyora n'ahandi bikica abaturage benshi muri Kongo bari gufata umujyi wa Uvira, ngo ibyo bitero bikaba byaraturukaga ku butaka bw'u Rwanda mu gace kitwa Bugarama. Niko Kongo yavugaga. Mu magambo make, Kongo n'u Burundi bahuriye ku kinyoma cyavugaga ngo ibitero byabaga hariya muri Kamanyora n'ibyabaye mu Burundi ngo byose byaturutse ku butaka bw'u Rwanda. Ariko banyomojwe n'ibi bitangazamakuru byagiye bikora inkuru icukumbuye, byigerera muri Kamanyora, biganira n'abaturage, babagera ahantu hatandukanye, babereka inzu zashenywe, babereka ibisigazwa by'ibyo bisasu byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Ahubwo mu gihugu cy'u Burundi gituma u Burundi bwatatse n'iki cyabaye. Ibisasu byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi muri Cibitoki bikagwa muri Kamanyora bikica abo baturage. Murabizi hari n'umunara w'itumanaho wari uri ku musozi wa Ngomo. Uwo munara w'itumanaho nawo wararashwe, uraswa n'imbunda yari iri mu Cibitoki mu gihugu cy'u Burundi. Noneho ahubwo ikintu cyabaye gituma mwabonye Burundi bugenda bwirizariza, ikintu cyabayeho nuko iyo mbunda yari iri kurasa muri Kamanyora no ku musozi wa Ngomo iri mu Burundi yakomeje gutesha umutwe cyane abantu bo muri AFC M23 aho bari. Byaje kurangira rero amakuru yaje kongera kumenyekana, amakuru yaje avuga ko noneho iyo mbunda yari iri kurasa muri Kamanyora iri no kurasa ku musozi wa Ngomo, iyo mbunda yari iri mu gihugu cy'u Burundi yararashwe. Imaze kurasa, ibitero byari biri kugabwa muri Kamanyora, kuko ubundi bira bitero byari bigamije kwisubiza Kamanyora. Noneho ngo FARDC na Wazalendo na FDLR bagafata Kamanyora, bagahita ko bakomeza bakazamuka bagafata Bukavu, bamara gufata Bukavu bagakomeza za Kare bakazagera na Goma nayo bakayikuramo. Ariko ikibuga bari bahisemo gukoresha ubutaka bw'u Burundi kugira ngo babashe gukuramo Kamanyora. Nuko rero byagenze, iyo mbunda yari yatesheje umutwe abantu muri AFC M23 yari kurasira mu gihugu cy'u Burundi. Biza kurangira ya mbunda yari ku butaka bw'u Burundi imaze kuraswa, u Burundi wita ko buvuga ngo u Burundi bwarashwe, ngo kandi bwarashwe n'u Rwanda. Kubera yuko ya mbunda yari kurasa muri Kongo mu Kamanyora ikica abaturage, ikica n'abantu muri AFC M23, ikasenya n'iminara n'ibikorwa remezo muri Kongo, yari imaze kuraswa, imbaraga zari ziri mu Burundi zimaze gucika. Kandi iyo mbunda yari kubasha kurasa nayo yari imaze kuraswa itakibashije kurasa, ndetse binavugwa ko n'abasirikare bari kuyikoresha mu by'ukuri nabo baba barahaguye. Mu by'ukuri rero nicyo cyatumye Burundi buvuga ngo bwararashwe, ngo buraswa n'u Rwanda. Cyari kinyoma rero bahuriyeho na Kongo. Na Kongo yaratangaje ko ngo barashwe bakica abaturage muri Kamanyora,
bari kurasa ngo bari mu Bugarama. Iyi nkuru rero yasohotse, amashusho arahari, muraza kuyabona muri iki kiganiro. Nibyo biri buze kubahamiriza mu by'ukuri ko bya bindi Burundi bwagendaga bwirizariza buvuza induru muri UN buvuga ngo twebwe turakora ibishoboka byose, dukora ibigenda uko byagenda kose. Uburundi wapi? Byose byari ibinyoma. Uburundi nibwo bwari bwashoje intambara, imbunda iri kurasa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bujya gukubitwa n'inkuba bwari bwiteguye ko, kubera yuko Uburundi bwari bufitanye amasezerano yo gutabarana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uburundi rero kubera ko ntabwo bwumvaga ko Kongo yabutera, ahubwo bwo bwari buzi ko niburasa, kubera ko bufitanye amasezerano na Kongo, niburasa buri ku butaka bwabwo kandi buri kurasa ku butaka bwa Kongo, nta muntu uri buze kubigiraho ikibazo, ndetse nta n'uri buze gutinyuka kurasa ku butaka bw'u Burundi. Uko rero bakomezaga barasa bica abaturage bo mu Kamanyora, banasenya izo muri Kamanyora, akazi ka AFC/M23 ni ukurinda abaturage n'ibyabo. Sinumva neza ko bari kureka izo mbunda ziri mu Burundi zigakomeza kurasa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu magambo make nicyo cyabaye ku gihugu cy'u Burundi. Inkuru mwayiboneye, biri hanze na hano mu kiganiro, abantu bari kubivuga murabyumvamo. Ibyo rero nuko bimeze rwose, nuko bimeze. Ayo niyo makuru yizewe, ayo niyo makuru y'ukuri y'ukuntu byagenze mu gihugu cy'u Burundi, ntibababeshye ukundi. Imirwano rero imaze iminsi iri muri Makobora. Muri Makobora amaze iminsi hari imirwano, ubwo AFC/M23 yari yafashe kara gace ka Makobora, imaze kugafata sinzi ukuntu byagenze. AFC/M23 itangaza ko yasubiye inyuma yakikuyemo. Imaze gutangaza ko yasubiye inyuma yakikuyemo, FARDC, Wazalendo na FDLR bo bahise ko basohora itangazo, baravuga bati no, twabakubise dufata 17 matekwa. Ni Sylvain Kenga wari wabitangaje, abandi benshi twabishe, ndetse abandi bakomeretse mu buryo bukomeye cyane, bati habaye intambara ikomeye. Abantu bategereza ko za matekwa FARDC yavuze yafashije buze kuzerekana, habura nimwe. Abantu bategereza ikiri buze kuba ko muri buze kumva ngo bahagumye. Ndabwira nte ngewe rero ibi bintu nkurikije uko ndi kubibona, AFC/M23 ntabwo FARDC nkuko yabitangaje ntiyarwanye ngo ibarase, ahubwo icyo ndi kubona ngewe nuko bisubije inyuma, kuko FARDC uburyo yabitangaje iranyereka ko itigeze irwana. Mu kiganiro nakoze ejo narababwiye ngo amakuru ngewe mfite ni amakuru avuga ko kwa kundi bavugaga ngo AFC/M23 ngo barayirashivamo, ngewe nkababwira ngo yikuye misubira inyuma. Ejo nibwo nabakoreye ikiganiro ndababwira nahubwo amakuru mfite aravuga ko AFC/M23 none yabagoteyemo hagati, yabimye na ahantu ho gutambuka yabashyize muri 0 cyangwa muri O. Ejo rero barabacucumye kweza no muri iki gitondo bakibacucuma, ubu ngubu imirwano yamaze guhagarara, birukanse. Amashusho arahari bari kurira mu bwato, muri buze ko yabona muri iki kiganiro. FARDC na Wazalendo bahise ko birukanka baramanuka bajya kwinjira mu bwato muri za Tanganyika, bari kugenda bahunga. Ubu ngubu Makobora irimo AFC/M23, Makobora Wazalendo bavuyemo, Makobora FARDC bavuyemo, Makobora FDLR bakubiswe, Makobora abarundi bakubiswe, ya ramforo y'abatanzania sinzi uko byarangiye. Igitangaje mu gukubitwa gutyo kwa FARDC, Wazalendo na FDLR, hafatiwe aba mercenaires bari hagati y'8 n'9 babanye Colombia muri Amerika y'Amajyepfo. Bafashwe mateko, biravuga ko bafashwe na AFC/M23. Namwe rero ni munyumvire, nta n'amasaha 48 ashize igisirikare cya Kongo kidoze kivuga ngo cyabafashe, ngo cyagize gute, ngo byagenze guri cyangwa ibintu ni neza. Makobora yose barayifite, ya mbere n'iya kabiri, ngo ibintu ni umunyenga. Ariko none aho turi kuvuga nafitwe na AFC/M23. Ese murumva Kongo igitanga amakuru ahagije? Murumva Kinshasa igitanga amakuru ya nyayo? Murumva amakuru ya FARDC aba ariyo? Ntabwo aba ariyo, aba ari ukubeshya. Kandi mwibuke ko bakoze manipulation iteye ubwoba, babujije abakongomani kuzajya bagira ngo andi makuru bemera, ngo agace ngo nikazajya gafatwa ngo bazajye bategereza Patrick Muyaya cyangwa se Nura Ekenge nubwo bamwirukanye, ngo abari bo bazajya baza babitangaza. None se Patrick Muyaya ashobora kuza akabitangaza? Ntabwo ashobora. Nta cyari bubivideho. Mu rwego rwo kwihereza agahenge n'amahoro araceceka kugira ngo abaturage bumve nta cyabaye. Ariko mu Makobora ntayo bafite. Baraza kuva za Makobora rero bakomeza Baraka ubwo Fizi iraza guhita ivamo. Fizi kivamo no kwimanukira bigendera Kalemi.
namwe ikigomba gukurikiraho muracyumva. Nuko bimeze rero, nuko ibintu bihagaze kugeza uyu munota. Ikindi kintu nababwiye tugomba kuganiraho ni imyigaragambyo iri gutegurwa ku itariki 2, ni kuri uyu wa gatanu. Kuri uyu wa gatanu hari gutegurwa imyigaragambyo iteye ubwoba cyane. Ni imyigaragambyo y'abashyigikiye Tshisekedi ngo yo kwamagana AFC M23 mu mujyi wa Goma. Ngira ngo murabizi, hari imyigaragambyo demonstration imaze iminsi ikorwa n'abaturage bo mu bice bitandukanye byigaruriwe na AFC M23 bavuga yuko bifuza kugumana na AFC M23 kuko ariyo yabahaye amahoro, kuko yabagaruriye amahoro ikabirukanira inzererezi zo muri FRDC ndetse na za Wazalendo barabiswa makroshari nyine nta kundi. Mu gihe abaturage bagiye mu mihanda bagaragaza ko rero bifuza kugumana nabo, narababwiye icyo gihe ndababwira nti iki ni igitego AFC M23 itsinze, ku buryo leta ya Kinshasa itazigera ibasha kukigobotora. N'undi muntu wese baba bariyambaje kwa kuno bagenda babeshya ngo Trump ngo azagira gute, nimba abaturage bahagurutse bagaragaza ibyifuzo byabo bishimiye kandi bashaka, wowe ntabwo ushobora kuza kubabwira ngo nje gukemura ikibazo cyanyu mu nyungu z'ibyo badashaka. Icyo kintu cyo mukibagirwe cyose, mukibagirwe mugikure mu mitwe, icyo kintu ntigishobora gushoboka. Oya, ibyo bintu simbibona kabisa, mubyibagirwe. Rero ba Kalonji na ba Jean Claude Mubenga babandi bose bingenga bitekerezo n'ivanguramoko batangiye kugenda bakora sensibilisation bavuga. Nabonye Kalonji n'abandi bose bagenda ati mujye mu mihanda ku itariki 2. Rero baravuze ngo bazakora imyigaragambyo ngo yo kwamagana AFC M23 hehe Igoma. None ngo bamaze no gutangaza ngo izakorerwa ngo ni ku biro bya guverineri Erasto Musanga, niho hazakorerwa iyo myigaragambyo. Ubwo turategereza turebe, ku munsi w'ejo azaba ari tariki ya 1 y'ukwezi kwa 12. Ubwo no kuvuga ngo turategereza turebe nyine ikigomba gukurikiraho ku itariki ya 2, turebe nimba kuri uyu wa gatanu koko imyigaragambyo iri buze gukorwa n'aba baturage ngo bashyigikiye Tshisekedi ndetse ngo banashyigikiye Forces Armées de la République Démocratique du Congo FARDC. Ariko namwe murabyumva ni manipulation. Nge ntegereje kuzabona abo baturage mu mihanda, ndebe nyine uko bazaba bameze, nuko bazaba bitwaye, nuko iyo myigaragambyo yabo bazayitwaramo. Icyo ngicyo nicyo ngewe ntegereje. Gusa biragoye, nibaramuka bahuye se n'abashyigikiye AFC M23 akaba ari nabo bababuza kuyikora, bizagenda bitereka. Ibyo ngibyo ni ukubitegereza tukabitega amaso tukareba amaherezo yabyo. Muri Kongo rero ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ku munsi w'ejo nanone nakoze ikiganiro ndababwira ni ari umwe mu basirikare bakomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa watanze itangazo riteye ubwoba. Umusirikare yaraje aravuga ati nyamara dore uko bimeze hano Kinshasa dufite abantu twita ngo n'abamilisya bo mu mutwe wa Mobondo. Abo bamilisya bo mu mutwe wa Mobondo mu by'ukuri bari gukora ibikorwa bitandukanye, ariko uyu musirikare yaravuze ati ibikorwa bari gukora n'imbunda bafite n'ibikoresho bya gisirikare bari kwitwaza, nimushaka ntimubafate nk'abantu boroshye, n'abari beriyoni bateye ubwoba ahubwo. Ariko arangije aranavuga ngo uko bigaragara n'amakuru y'ubutasi dufite, biragaragara ko hari bamwe mu bantu bari hafi ya Tshisekedi bari gukorana nawe. Rero amakuru y'ubutasi yarakomeje aragenda arashakishwa. Ubu ngubu abakongomani mu binyamakuru bitandukanye hari amakuru ari gutangazwa yizewe ari kuvuga ko uwitwa Jean Pierre Bemba Gombo ni minisitiri w'ubwikorezi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka mbibutse ko yanahoze ari inyeshyamba afite n'umutwe ayoboye, kandi aherutse kuvuga ko ngo umuntu washinze Mobondo ari Joseph Kabila. None ahubwo amakuru y'ubutasi ya Kongo aragaragaza ko ari we ubwe Jean Pierre Bemba. Ariko nabonye hari abakongomani bavuze ngo ntabwo ibi bitunguranye kuko nawe ubwe ni inyeshyamba. Ati kandi akomeje kugenda yihisha inyuma y'ibintu byinshi cyane muri politike ya Kongo. Ubu rero Jean Pierre Bemba Gombo nawe yamaze gushyirwa mu majwi y'abantu bashobora kuba bari inyuma y'uyu mutwe wa Mobondo. Hari kwibazwa rero ikiri buze gukorwa, hari kwibazwa ikiri buze gukurikira, hari kwibazwa ukuntu ibi bintu biri buze kugenda. Icyo rero ni ikibazo buri wese yakwibaza, ariko nyine biramutse bibaye byo ko Jean Pierre Bemba Gombo mu by'ukuri yaba afite uruhare muri aba bantu ba Mobondo bari gushaka gukuraho Tshisekedi no guteza umutekano muke, byamugwa nabi kuko nawe yakwisanga
mu nzu imwe n'abari abajenerali bagiye batabwa muri yombi. Tugana ku musozo rero w'iki kiganiro cyacu, reka ngaruke kuri ya nkuru. Ikaba ari inkuru itangaje cyane, inkuru ivuga ko Miss wo mu 1985 wa Zaire yitwaga Murekatete. Akaba yari umukobwa ukomoka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wo mu bwoko bw'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abatutsi. Iyi nkuru yakomeje gusakara ahantu hatandukanye. En 1985, le titre de Miss Zaire revenait à une jeune femme prénommée Murekatete, son nom d'origine rwandaise. Rappelle une réalité souvent passée sous silence. La langue kinyarwanda est bel et bien parlée au Congo, malgré les dénégations officielles d'autrefois. Dans le contexte actuel où les tensions identitaires et la stigmatisation ethnique gagnent du terrain, on peut se demander quelle place trouverait aujourd'hui une figure comme Murekatete dans la société congolaise. Hano barakubwira ko mu 1985 wabaye Miss wa Zaire ari umukobwa witwa Murekatete. Ati izina rya Murekatete rikaba rifite inkomoko mu Rwanda. Ibi rero bikaba ari ibintu bikwiye mu by'ukuri kugaragaza ko abantu badakwiye guceceka ku ivangura rikorerwa abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri kiriya gihugu. Hano barakubwira ngo la langue kinyarwanda est bel et bien parlée au Congo. Ururimi rw'ikinyarwanda ruravugwa kandi ruvugwa neza mu by'ukuri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uve kuri babandi bagenda babivuga ukundi. Dans le contexte actuel où les tensions identitaires et la stigmatisation ethnique gagnent au terrain, on peut se demander. Ati muri iyi minsi rero ibibazo by'ivanguramoko ndetse n'imyirondoro y'aho umuntu aturuka bikomeje kuba ikibazo, abantu bakwibaza ibibazo. Sundi koko umuntu ufite izina nka Murekatete w'umukongomani ashobora kuzongera kugaragara kuri stage ya Kongo yagize icyo ageraho nk'umukongomani? Ibi ni ibintu bibabaje cyane. Ibi ni ibintu bibabaje cyane, bibabwire ibintu ni ibintu bibabaje. Ariko ni n'ibintu biri aho ngaho, ni ivanguramoko utamenya. Abenshi rero bagenda bavuga ngo abanyarwanda ngo ni Kabila wabazanye, ngo niba bagize gutya babaye infiltré, ngo bajya mu nzego bagira gute. Uyu we yabaye Miss wa Zaire muri 1985 hashize imyaka irenga 40. Sinzi na Joseph Kabila niba ari n'imyaka 15 yari afite cyangwa 20. Nta n'imyaka 20 Joseph Kabila Kabanga yari afite. Nawe ubwe niko yabisanze. Hari abahawe ubwene gihugu muri za 70 na kangahe. Hari abahawe muri 60. Hari abo mu buto yagiye avuga ati gwera none mubaye abakongomani, mukore nk'abakongomani. Ubu hari umuntu ufite imyaka 70 uvuga ururimi rw'ikinyarwanda wo mu Rwanda phone w'umukongomani, ufite umwana w'imyaka 50 wavukiye muri Kongo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, utazi no mu Rwanda w'umukongomani. Nawe ufite abuzukuru bavuga ikinyarwanda b'abakongomani batazi no mu Rwanda. Abo bantu urababuza kuba abakongomani gute, ahubwo urabagira abanyarwanda gute? Kubera ko bavuga ikinyarwanda gusa. Nta kibazo, uzabahe na Nyiragongo, uzabahe na Remera, uzabahe na Goma, ubahe na Masisi, ubahe na Rucuru, ubahereze ubahereze Ruvungi, ubahereze Uvira, ubahereze Sange, ubahereze Kamanyura, ubahereze byose. Abo banyarwanda bahane n'imisozi yabo nayo ifite amazina y'ikinyarwanda. Waba ugikemuye, waba ubikoze neza. Muri rusange rero nuko bimeze. Reka mbashimire cyane, iki nicyo kiganiro cya nyuma muri uyu mwaka wa 2025. Reka mbashimire cyane, mbashimire ko twabanye kandi twabanye neza. Ku munsi w'ejo turaba turi mu mwaka mushya. Ikiganiro cy'ejo kizaba ari ikiganiro cya mbere cy'umwaka wa 2026, ndakibagezaho mu gitondo. Ndabashimiye cyane, muzagira ibihe byiza. Abanywa munyoterwe, abarya muryoherwe, abifuza ko dusangira munyoherereze kuri 0783 55 2834 dusangire nanjye njyewe kandi nkweho. Nuko bimeze. Ndabashimiye cyane rero, twabanye neza, muraba agaciro cyane kuri twebwe, turabakunda cyane. Ni Urugendo Online TV, ni Rwanda Inside Media TV. Kora subscribe kugira ngo n'umwaka utaha tuzabane neza. Kora share, kora like, kora comment,
ibintu byose birusheho kugenda neza. Bimvuye rero kunjishiza umutima, reka mbashimire cyane mwebwe mwese mwabanye natwe muri uyu mwaka wose ushize, namwe kandi tuzakomeza kubana muri uyu mwaka tugiye gutangira. Mbifuze gukomeza kugira ibihe byiza. Jewe rero turamenyeranye kandi tuzanakomezanya. Nitwa Robert Sympathique Iyandemye. Reka mbifuze gukomeza kugira ibihe byiza. Asante sana. Ndabakunda cyane.